friends song jotono sari kaham ke tripla phai kamya phayo ani bo video tawo ke friends song sari kaham no mahi phine ha ang to horo se bo video shoot khe tongo mai ke friends song ang saloka su slathai ambo e samu ang busy tongbo pandawa ang salrawa su videos upload khemaya recording khemaya an boy ang bo horo tawo shoot khe tomse ke friends song je phone to dini chong boss video si silat ma ke boss friends song nang new youtuber ong to hanke nang ni je channel 1k subscriber ke 4000 hour watch time je ka tong nai ro ke to kokroi kaya ong to nai ro bo panda sang bo videos nawo ke friends song bangma youtubers tongo chini abo 1k subscriber ke 4000 hours kaya khoma ke ada ke botong pio 1k subscriber le complete ong ya tha ar po chini 4000 watch time abo se complete ong ya ko ke friends song tini ang sak na ret ma ke boss nang breke ye abo 4000 watch time hours no breke kari onai ni news kom phaimon imsi pho bis nini views bang thaya ke phaiye tongpho kokroi ang na abo trick ke ha sak na re na abo trick by khiye nini 4000 watch time no complete khela mena nin thiyo ke ha videos ni 100 to 100 ke abon le kom phaibo kokroi abodin ke views phaibi pho nin thiyo breke 4000 hours no complete khenai watch time no ang abo no trick se sak na re nai ke friends ong ai channel subscribe kiya ko ke channel subscribe ke tindi ke bell icon no swing tindi bodin ke videos informative videos upload kya hanke na jo to les kang notification mai soye na mong ba panda wang ke friends song hindi to chong silai nai brekia chong chini abo views bang thaya ke phaimon in sing di pho chong brekia chini 4000 watch time complete khanai ang to nang no mobile recording thangye sayak nai nai nang abono follow ke na ya to de so hindi ke chong video khobai thalena fighting ke friends song chong to silai nai bo video sing de yo brekia chong 200 300 views phaimo bai pho chini 4000 watch time complete khemai ang abo trick nang no to sak nai nang ni pho channel 4000 hours complete uya khong to hang singke bo video no pai hanjora nai di ma hinke friends song chong joto no siyo chini 1k subscriber inke 4000 hours ka nimam sa important abo ka ke se chini channel monetization chong on khemane abang ke se chong income khemane youtube diyo nang 4000 hours complete khenin chuke ang bo to trick samon nang video no naye tondi ke friends song phaidi chong to asu balu amani chini main topic khobai thanglena ke friends nang ni je videos namo abo 500 views phaini nang nai per month ke total month seni ni 500 views phani nang nai abo 500 views by nini videos ni length khen sa uni nang nai 5 minutes uni nang nai ke friends song to song 500 views multiply by 5 minutes equal to sa phainai 2500 minutes payo ke friends uttar onang chimai khna 500 views multiply by 5 minutes ke ha video ni 5 minutes uni nanai inke abo videos ni 500 views phani nangnai inke nini abo 500 by 5 minutes no multiply khedi inke abo nini total phainai 2500 minutes inke friends chong tawla abo 2500 minutes no divide khepine 60 by 60 ke mani boye 60 ke chong jotono siyo 60 minutes or 1 hour ke friends chong tawa about 2500 minutes no divided kenai 60 by inkeni ni arom sa phainai divide khainke 41.6 hour phainai friends ke friends nini arawa 41.6 hour nongmainai ke ha videos ni man to nini 41 hours phayo tola angna trick ke ha trick saek narinai ke friends nani man to nong 15 khan video mas namnai 15 khan video nu consistency ke par month video create ma khenai ke friends to chong calculation khenai le phinai abono tole sa chong 15 khan videos nam ha ke chini videos sa views phainai chong to 15 khan video multiply by 500 views nani videos 500 views phaini nangnai ke chong abono 15 video by multiply khenai nini abo views no ke 15 multiply by 500 views equals to 7500 views के 15 खान videos ni 500 views phahanke nini total views phainai 7500 views ke friends bo 7500 views no chong multiply khepinai 5 minutes by ke ha video ni 5 minutes are bo chong bo 7500 views no 5 minutes by multiply kenai ke bo multiply khaike amsa phainai 37500 minutes phayo total 15 khan video ni 500 views phaini nangnai ke ha video ni 5 minutes ongni nangnai abangkhini ni 37500 minutes phainai per month ke chung abo 37500 minutes no divide khepinai 60 by ke 60 minutes okay 1 hour ke abo chung 37500 divided by 60 no divide khainke chini total hour phainai 625 hour ke friends nang
15 khan videos namdi per month o consistencies namdi inkeni ni videos o 500 views phani nangnai keha video ni 5 minutes ungni nangnai amangkeni thio month o 625 hour phainai kepran chung tola chungbo 625 hour no chung 7 month by multiply khenai nung 7 month continue boding ke samung ma khenai 625 multiply by 7 month okay nini total hours phainai 4375 hour kepran chung nang nai numai khna tole chini month o chung 15 khan videos nam hankhe 625 hour phayo kya bono chung multiply by 7 month no chung multiply khanke 4375 hour phayo kepran chung tole easy kheno chung bo calculation by ke chung samung khe hanke 4000 hours kai one male easy khe se nung tui saye lamayo nini 5 to 6 month nke 7 month nimsingyo nke nini views 500 thoya 1 ke pho phaimayo 2 ke pho phaimayo abudin ke phaye to hansingke nung 7 month nangya 4 5 month by no nung continue bodin ke samung ke hanke nini 4000 hours easily ka thanai nke bo trick je ang sak nari mo nang bono apply kedi 100% result mainai Ketini video la sujara no ha nang je doubt tungke comment box comment kene ta podi inke na channel subscribe ke kon ke channel subscribe ke tingi ke bell icon on ke tingi mai ke amboni ke informative videos na ke na jotol riskang mai channel pando ke chung next video ma ipne track new topic by tuye ke jotono khaksa